जनसंजोग कार्यक्रमर षष्ठ भाग को मु आपण मानू स्वागत करुच्ची। आजिर विषय वस्तु रही जातीय शिक्षा नीति 2020 विवाद एवं वितर्क। ओडिशा सरकार जातीय शिक्षा नीति 2020 कार्यकारी करने विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग एक प्रशासनिक निर्देश जारी करिसेंति। पाठ्यक्रम परिवर्तन करने एक 16 जणिया कमिटी मध्य गठन होइछि। आमे या परे मत देवा पूर्व मु आपण मानू कहि रखिया पई चाहूँगी जे 2019 मसीह केंद्र सरकार एभली एक जातीय शिक्षा नीतिर दलिल प्रस्तुत करथिले जहाँ 477 पृष्ठार एक थिला। परवर्ती काल में देशव्यापी या उपरे विरोध होवारु परवर्ती काल में ताहा एक 63 पृष्ठार एक नीति सरकार ग्रहण करिसेंति। ए दुईटा होची जातीय शिक्षा नीतिर गोटे होची दलिल आ गोटे होची जातीय शिक्षा नीति जहाँ गृहीत होइछि। ओडिशा सरकार कौन कार्यकारी करिवे कौन न करिवे से संपर्क में मु कहवा पूर्व मु आपण मानकु प्रथमे केते गुड़िए गुरुत्वपूर्ण कथा कहि रखिया पई चाहूँगी। आमे जो समाज रे बसवास करछु प्रत्येक समाज रे शिक्षा एक निरला विषय वस्तु नुह। यह शासक श्रेणीर आदर्श एवं राजनीतिर ऊर्ध्वरे भी नुहे। स्वाधीनता पर आमे भारतवर्षर कौन सी शिक्षा नीति उपरे आलोचना कला बेले उपनिवेशवाद शासन अधीन रे आम भारत थिला आ सेथिरु भारत मुक्ति पाइला एवं ए दुईटी प्रसंग को बाद दे स्वाधीन भारत रे कौन सी शिक्षा नीति उपरे आमे आलोचना यदि करिबा ताहा अযৌক্তিक हेबो एवं अप्रासंगिक हेबो। देशर मुक्ति संग्राम काल रे साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद विरोधी जातिवाद सामंतवाद विरोधी बहुस्रोत संग्राम बहुस्रोतर बहु आदर्शर संग्राम भितर ही भारतर शिक्षार धारणाटी जन्म। से प्रक्रिया भितर स्वाधीनता पर भारतीय राजनैतिक व्यवस्थार रूपरेखर प्रारंभिक मूलदुआ पड़ा। आम देशर संविधान रे भारत को एक सार्वभौम साधारणतंत्र गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी समाज भाव में गढ़ार लक्ष्य रही एवं से सब संग्राम और जन आकांक्षार ये हूँ स्वत प्रतिफलन जहाँ स्वाधीनता आंदोलन भितर जन्म नहीं। भारतीय जाति राष्ट्र जहाँ को आम भी कहूँ भारतीय जाति राष्ट्र आ भारतीय जातीयता ये कौन से एक निर्दिष्ट एकक उपादान उपरे गोटे उपादान उपरे एटा गढ़ा नुहे। मुक्ति संग्राम मध्यरु उद्भव आधुनिक भारत होउची बहु जाति बहु भाषा बहु सामाजिक रीतिनीति परंपरा पोशाक परिच्छद बहु धार्मिक विश्वास एवं सर्वोपरि सांस्कृतिक बहुविध सांस्कृतिक आधार उपरे गढ़ा एक समाज एवं भारत होउची तार एक राजनैतिक आत्मप्रकाश जहाँ 1947 मसीह घटी। स्वाधीनता पर प्रणीत कौन सी शिक्षा नीति को आम जातीय शिक्षा नीति भाव में अभिहित कला बेले आमको खूब सावधानतार सह विचार करने को पड़ो जे भारतीय विविधता भितर जो एकतार जो मंत्र अच्छी जो मूल निर्यासटी अच्छी ताहा शिक्षा नीति भितर सुरक्षित नुहे अच्छी कि नहीं। दासत्व पराधीनता आधिपत्य निर्यातना भेदभाव बाछविचार वैषम्य आधार को प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव प्रोत्साहन देउथिबा कौन से एक शिक्षा नीति को जातीय शिक्षा नीति भाव में अभिहित करने एक मारात्मक विचार है। जातीय शिक्षा नीति सहित भारतवर्षर सामूहिक भाव में विभिन्न अंशर विभिन्न गणतांत्रिक अंशर एक मत पार्थक्य रही आदर्शगत विरोधिता भी अच्छी जहाँ को
ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ମୋର ମଧ୍ୟ ମତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ନୀତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର, ଛାତ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମ ସମାଜର, ତେଣୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ଦେଶର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇନଥିଲା। କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁବନ୍ଧିତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଭଳି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତାମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏକ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏହି ନୀତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନିଜେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ ଦଲିଲରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ କମିଟିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ମିଳିତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏପରିକି ଦଲିଲ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ, ଶିକ୍ଷାନୀତି ଗ୍ରହଣ ହେଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। এইটা হচ্ছে প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি নয় দেশ স্বাধীনতা পর। দেশ স্বাধীনতা পূর্বরু, দেশ স্বাধীনতা মানে এ শিক্ষানীতি পূর্বরু আউ দুইটি শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল। গোটে হচ্ছে 1968 মସିହାରେ ଯାହା କୋଠାରୀ କମିଶନ ନାମରେ ନାମିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 1986 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିତର୍କ ହୋଇ ସଂଶୋଧନ ସହ 1992 ମସିହାରେ ତାହା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତାମାନେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦେଶର ସଂସଦରେ ବ୍ୟାପକ ବିତର୍କ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଂସଦରେ ଏ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଗତ ହୋଇନି। ତାମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂସଦୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂସଦରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଥିଲା, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଗୃହୀତ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ସଂସଦରେ ତାକୁ ଆଗତ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୁଣି ଯାହାର ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିତର୍କ ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ବି ଲୋଡ଼ା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସାରା ଦେଶରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି। ଦେଶରେ କୌଣସି ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ପରିବେଶ ନଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ଏକ ଭୟାନକ କୋଭିଡ ମହାମାରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଯୁଝୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନବିକ ଭାବରେ ଏ ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଖୁବ୍ ସଚେତନ ଥିଲେ, ଯଦି ଏ ନୀତିକୁ ସେମାନେ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ, ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଆକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ। ତେଣୁ ସରକାର ବିଚାର କଲେ ଯେ ସଂସଦକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସଂସଦ ବାହାରେ ବି ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନପ୍ରତିରୋଧ ବିହୀନ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା କୋଭିଡ ସମୟରେ, ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦଲିଲର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରଣୟନକୁ ଶେଷ କଲେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିତର୍କ ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଏଡ଼େଇବା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ଭାବନା ଏର ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି, ଏହାକୁ ଚତୁର ଭାବରେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାରରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା କଥା, ଜନମତ ନେବା କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ଏକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ କୁଠାରଘାତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଭଳି ଏକ ସଂଗଠନ, ଯିଏ ନିଜକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର 70% ସୁପାରିଶ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି
2020 ग्रहण करिछि। ओडिशा रे जो शिक्षानीतिर ओडिशा रे जो शिक्षानीति कार्यकारी करिया पई एबे सरकार कमिटी गठन करिसेंती। एटा खूब स्वाभाविक, एटा कौन अस्वाभाविक नुह कि अप्रकाशित अप्रत्याशित नुहे। कहीं ना राज्य रे सरकार बदली एवं बीजेपी सरकार क्षमता को आसी से ओडिशा रे कहा सह परामर्श न करी दलीय एजेंडा को अति तरबरिया भाव सरकार कार्यकारी कर आम कहीं कहूँ तरबरिया भाव कार्यकारी कर चली जनवरी मास द्वितीय सप्ताह एप्रिल मास प्रथम सप्ताह रे शिक्षा वर्ष आरंभ हो। ये अति स्वल्प समय भितर कौन प्रकार जो माने शासक दलर अत्यंत विश्वस्त बा से भली किछि लोक मान को रखी सरकार जो कमिटी गठन करछंती से कमिटीर सुपारिश को शिक्षानीति ना रे ओडिशा उपरे लदी दिया जीव। 6 ରୁ 14 वर्षर बालक बालिका मानू मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान पर आईन तो प्रणयन होइछि। आम ये प्रसंगटी कहीं उठाऊचु ना ये प्रसंगटी ये उठाऊचु जे ये आईन प्रणयन होबार आ भितर 10 अनेक वर्ष है एवं ये सरकार 2014 मसीह शासन क्षमता को आसी 2014 मसीहा को सरकार शासन क्षमता को आसला बेले शिक्षा अधिकार आईन जोटा हूँ मौलिक आईन ता गृहीत होइछि। तेणु 10 वर्ष भितर शिक्षा अधिकार आईन किपरि भाव में कार्यकारी होइछि तार समीक्षा मध्य रिपोर्ट रे नाही। गोटे मात्र सेंटेंस बोध गोटे सेंटेंस नुहे गोटे वाक्य नुहे जस्ट गोटे वार्डर रेफरेंस दिया जाइछि शिक्षा अधिकार आईन पर। गत 10 वर्ष भितर शिक्षार मध्य व्यवहार ह्रास पाइछि एवं यार प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा अधिकार कार्यकारिता उपरे शिक्षा अधिकार आईन कार्यकारिता उपरे तार प्रभाव निश्चित भाव में पड़ुछि। देशर विद्यालय शिक्षा व्यवस्था एते दुर्बल होइछि जे विद्यालय जो नाम लिखाई 5 कोटी पिला से माने मौलिक भाव में शिक्षा जहाँ सर्वनिम्न भाव में गोटे पिला पढ़ा लेखा मिशान फेडान जानिमा सर्वनिम्न गणित जानिमा जहाँ को साक्षरतार मूलदुआ बोली कह जाए। जातीय शिक्षा नीति कही से 5 कोटी पिला एसबू किसी जानी ना तमाने यहाँ हूँ आम शिक्षा व्यवस्था आम विद्यालय शिक्षा व्यवस्था यहाँ हूँ गुरुतर दुर्बलता। तो ये 5 कोटी छात्र छात्री पुणी किए एमाने कौन स्वच्छल वर्गर धनी लोकंर बा समाजर जो माने उच्च वर्गर लोक सुविधा स्थिति अच्छा से पिला नुहति एमाने मोटामोटी होती आम समाज में जो माने वंचित एवं आर्थिक और शिक्षा दृष्टि अति पछुआ अंश से परिवार एमाने होती अंतर्भुक्त। शिक्षा अधिकार आईन फलप्रद कार्यकारिता करने कौन लोड़ा एवं यह किपरि उल्लंघन करुछंती तापर तो तर्जमा नहीं एवं तापर तो कौन सुपारिश नहीं किंतु सरकार ये जो जातीय शिक्षा नीति आनी देश में प्रचलित थिबा जो शिक्षागत ढांचा जो सौध अच्छी ताऊपर किसी देखाणिया बा आलंकारिक परिवर्तन करी सरकार प्रचार करुछंती जे आमे नुआ शिक्षार एक स्ट्रक्चर एक ढांचा एक सौध आणुचु बोली। प्रचलित शिक्षा व्यवस्था जोटा 10+2 अच्छी तार बदल रे सुपारिश कराई जे 3 ରୁ 6 वर्षर एक प्राक विद्यालय शिक्षा रहिबो एवं ता सहित 2 वर्षीय आनुष्ठानिक शिक्षा ता सहित जोड़ा हबो जहाकू शिक्षार मूलदुआ बा फाउंडेशनल एजुकेशन बोली कह जाइछि। तापर 3 वर्ष रे विद्यालय शिक्षा जोटा कि एबे मध्य प्राथमिक शिक्षार ता होछि अंश ताकू शिक्षा पाई बा ताकू शिक्षार प्रस्तुतिर स्तर प्रिपेरेटरी स्टेज बोली कह जाइछि। एवं 3 वर्ष शिक्षार परे आउ जो सरकार आनिछंती जे तापर 3 वर्षर शिक्षा रहिबो जोटा कि ओडिशा रे हमर पुराना स्कूल जोटा सब अच्छी निम्न माध्यमिक शिक्षा जोटी 6ठ एवं 7म श्रेणी थिला ता सहित आउ गोटे वर्ष जोड़ा है 8म श्रेणी एपटे माध्यम माने बाध्यतामूलक एवं मागणा शिक्षार अंतर्भुक्त एवं ये 3 श्रेणी शिक्षा को सरकार मध्यम स्तर बोली कहते एवं तापरे आसीची माध्यमिक शिक्षार स्तर जहाँ को 9ମ ରୁ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀ भितर अंतर्भुक्त कराई
ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପର ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାବରେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ସୌଧ ବଦଳା ଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର এই ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ ଏକ ନୂଆ ସୁପାରିଶ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା। ଅତୀତରେ ଇଏ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଏଇଟା ନୂଆ ବୋଲି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆ ନୁହଁ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ରାମମୂର୍ତ୍ତି କମିଟି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମମୂର୍ତ୍ତି କମିଟି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଆଗରୁ ଏକଥା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେ ଶିକ୍ଷା କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଟଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଚାଟଶାଳୀରେ କିଛି ପାଠ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନୁଥିଲେ, ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ, ମିଶାଣୁ ଗଣାଣ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ପଣିକିଆ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକରି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ସବୁଠି ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାର ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିରେ ଏକଥା ଥିଲା ଯେ 6ରୁ 1ରୁ 14 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଏକ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇପାରିଲାନି। ଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା, ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚତୁରତାର ସହ 1ରୁ 6 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରୁ କାଟିଦେଲେ। ଏବେ ପୁନଶ୍ଚ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ବା ଏଇ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ଭାବରେ ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠି କେତୋଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ 60-70 ଦଶକରେ ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ, କେବଳ ଆମ ଦେଶରୁ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ସବୁ ଦେଶରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଚାହିଦା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୂଚନାର ବିତରଣ ଏବଂ ସରବରାହ ହେଲା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଶିକ୍ଷିତ ପିତାମାତା ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଘଟୁଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସେମାନେ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜାଣିବା ଉଚିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ଏ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଉପଯୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଶିକ୍ଷା, ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା। ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ନଥିଲା। 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 6 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରୁ ବିଫଳ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାନେ, ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମାଜିକ ଚାହିଦା ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷଣୀୟ ସ୍ତର, ପ୍ରାକ୍ ଶୈକ୍ଷଣୀୟ ସ୍ତର କିଛି ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷିତ ପିତାମାତା ମାନେ ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନଥିଲା, ଗତ କେତେ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ନଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବି ନାହିଁ। ଏଇଟାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ନଥିବାରୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ସ୍ତର ଭାବରେ ଏହାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଘରୋଇ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା। ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ, କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲ, କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟନ, ଖୋଲିକିରି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ ଏହି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି
एठी प्रश्न आसीबो जे जड़े पिला जातीय शिक्षा नीति कार्यकारी हेले पूर्वर जो प्रचलित अच्छी आम देश रे जे शिक्षा अधिकार आईन बल रे जड़े पिला 5 वर्ष बयदे विद्यालय रे नाम लिखई पारिबो 6 रु 14 वर्षर बालक बालिका मानकु मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा अच्छी। एबे प्रश्न आसीबो जे प्राक विद्यालय शिक्षा हासिल करथिले बा पाइथिले जड़े प्राथमिक विद्यालय रे पढ़िबो आ जदि से पाई नथिबो प्राथमिक विद्यालय रे पढ़िबो कि नाही। आम राज्य भली ओडिशा राज्य भली एक राज्य रे जोठी प्राक विद्यालय शिक्षा कोठी नाही एवं अंगनवाड़ी रे जाई पिला माने किछि परिमाण रे किछि पुष्टिकर खाद्य केवल खाउचंदी। एई स्थिति रे प्राक विद्यालय शिक्षार रूपरेख कौन हम एवं जातीय शिक्षा नीति रे ताहा कौन कह जाइछि आमे ता उपरे परवर्ती पर्याय रे आमर परवर्ती आलोचना रे ताकु रखिबु। आज पाई एतिकी धन्यवाद नमस्कार।